Izvoz našeg kukuruza u Kinu možemo očekivati od oktobra sa žetom ovogodišnjeg roda, a proizvođači se mogu nadati povećanju cene te robe što će im omogućiti da podignu prinose kukuruza u narednim proizvodnim godinama, ocenio je Vukosav Saković iz poslovnog udruženja Žita Srbije. Želja Srbije je bila da kinesko tržište bude otvoreno i na tome je Ministarstvo poljoprivrede intenzivno radilo. Krajem 2019. zvanična delegacija iz Kine bila je gost našeg ministarstva radi usaglašavanja fitosanitarnih uslova za izvoz kukuruza i rezanaca šećerne repe. Oni su posjetili naše velike izvoznike i skladišta. U izjavi za Tanjug ocenio je da je tehnički deo posla koji je usledio potrajao nešto duže, pa je do usaglašavanja propisa došlo tek pre neki dan. Time su otklonjene sve administrativne prepreke za pojavljivanje našeg kukuruza na kineskom tržištu. To je veoma bitno za našu zemlju, ali ne najbitnije za proizvođače, jer se tražnja našeg kukuruza znatno povećava, što će se u krajnjem slučaju pozitivno odraziti na cenu koju će oni dobijati na međunarodnom tržištu. Saković objasnio da se ozbiljni izvoz kukuruza u Kinu može očekivati tek od nove žetve na jesen, jer su raspoložive količine te robe za izvoz, kojih prema podacima Ministarstva poljoprivrede ima oko 3,8 miliona tona, već rezervisana nekoliko meseci unapred. On ne isključuje mogućnost da se izvesna količina kukuruza iz Srbije pojavi na kineskom tržištu i ranije, zbog toga što je jedna od najvećih žitarskih kompanija iz Kine i do sada bila kupac ove robe u našoj zemlji, ali je zbog neusaglašenih propisa prodavala trećim zemljama.